Dragi kolege, ja mislim da smo svi već na ročnom simpozijumu ubedili da je dupla anti-HER2 blokada danas standardna antiterapije kod pacijentima sa HER2 pozitivnim karcinomom dojke koji su kod povećanih rizikom prelaz, ali obzirom da je nama onkolozima sada trenutno ova tema u fokusu, pričat ćemo još malo o tome. Inače, HER2 onkolog je međunarodnih 80. i 90. godina prepoznat kao loš prognostički faktor, kao prediktivni faktor i kao target za mnoge terapije u kojima se tada ništa nije znalo. Pre ere HER2 ciljane terapije, te HER2 virus karcinom je zapravo imao jako lošu prognozu. Vidite, ovim krivama desno je imao lošu prognozu, čak i od tripu negativne karcinom dojke. Ovo je jedna studija nakon 15 godina praćenja pacijenata sa ranim HER2 pozitivnim karcinom dojke i da vidite da većina tih pacijentinja relaksira unutar 5 godina od dijagnoze. Sad se nam je stupila era herceptina, kada je zaista herceptin predstavlja jedno od najvećih otkrića u onkologiji poslednjih decenija. Uvidi na kliničku praksu na osnovu nekoliko velikih randomizovanih studija gde je ispitivana bilo konkomitantna, bilo sekvencijalna primjena herceptina sa raznim hemioterapijskim režimima, preko 13.000 pacijentkinja je obuhvaćeno i ono što je zajedničko za sve one studije da je benefit što u pogledu PFS i OFS-a konzistentan. Znači vidimo da je rizik od progresije bolesti bio niži za 30 do 40% kod pacijentica koje su dobile jednu godinu herceptin u odnosu na one koje nisu lečene herceptinom, a rizik od smrtnosti je smanjen 20 do 30%. Međutim, i pored primjene herceptina kod jednog ne tako malo broja pacijentinja HER2 pozitivna bolest i dalje ostaje agresivna, te tako vidimo HER studije na 11 godina praćenja da jedna od svih bolesnice doživi relaks bolesti, bez obzira na primjenu herceptina u trajanju od godinu dana. Rezultati su slični ako se herceptin primenjuje konkomitantno sa hemioterapijom. Ovo je 10-godišnja analiza CIRC studije gde vidimo da nešto manje kao jedna od 4 bolesnice doživi relaks bolesti nakon 10 godina. Ono što je također problem da većina ovih relaksa predstavlja udaljen relaks. Od 25% HER studiji vidite od 18% pacijentinja imala udaljen relaks, samo 5% pacijentinja imala oko regionalne recidive. Također su rezultati slični i ovoj joint analizi još dve velike randomizovane studije gde je ta incidenca udaljenih relaksa bila nakon 10 godina 22-21%. Znači veliki broj relaksa, to je četvrtina pacijentica koja je nakon 10 godina ipak prožili relaks bolesti. Zašto je tako bitno lečiti najefikasnijim terapijama ranih karcinom dojke? Iz prostog razloga što cilj lečenja nije isti. Kod ranih karcinoma dojke možemo pričati o lečenju, a kod metastatskog karcinoma dojke šta god da uradimo, ipak će te pacijenti na kraju umreti od karcinoma. Takođe, većina tih pacijenata, 90%, bit će hospitalizovano iz nekog razloga. Ovde desno vidimo da je najčešći razlog hospitalizacije zapravo progresija bolesti. 80% da njih, samo 50% bit će hospitalizovano zbog primjene terapije. Takođe, značajno utiče na društvo. Iz prostog razloga pacijentinja sa HER2 pozitivnim karcinomom dojke oboljevaju nešto ranije od drugih podtipova karcinoma dojke, medijana je negdje 50 godina, jer se očekuje da u zemljama u razvoju, znači životni vek žene je negdje oko 80 godina, znači gubimo oko pacijentu više od 2 decenije produktivnih godina života. Zato je jako bitno odati inovacije i ići korak sa inovacijama, vidite od 90. godine koliko miliona života se spasila od inovativne terapije. Pa da li mi možemo učiniti više od ove pacijentkinje? Naravno, danas da, znamo da je trastuzumom monoklonsko antitelo koje ima komplementarni mehanizam dejstva sa trastuzumom, gdje resursi za različite subdomene i tako omogućavaju efikasniju blokadu HER2 signalnih puteva. On je uveden u kliničku praksu prvo za lečenje metastatskog HER2 pozitivnog karcinoma dojke, gdje nakon Kleopatra studije danas predstavlja standard prve linije lečenja, a sutra ćemo slušati malo više o neadjuvantnoj terapiji gde vidimo da je procenat patoloških kompletnih odgovora značajno veći kod pacijenata koji prime dualnu blokadu, a znamo da patološki kompletni odgovor koreliše sa ukupnim preživljavanjem kod ove grupe pacijenata. I onda je dizajnirana Affinity studija, od mene smo danas već slušali, čiji su rezultati objavljeni 2017. godine prvi put, gde je bila randomizovana studija gde su pacijentinje sa adekvatno operisanim centralno područjenim HER2 pozitivnim karcinomom bile randomizovane da prime hemioterapiju u kombinaciji sa dualnom blokadom, trastuzumom i trastuzumom, ili hemioterapiju u kombinaciji sa trastuzumom koji predstavlja od dosadašnji standard za lečenje ove grupe pacijentinja, follow-up je 10 godina.
Ja neću pričati o primarnim sekundarnim ciljevima i objašnjavati, jer to smo dr. Kevasović već danas čuli. Uključujući kriterijumi jesu bili nodus pozitivni i nodus negativni bolesnici sa tumorima većinom 1 cm, sve dok nije randomizovan 2006 žena, nakon čega te pacijentkinje sa nodus negativnom bolešću više nisu bili kandidati za studiju iz prostog razloga da bi se odnos pacijenata nodus negativnih i nodus pozitivnih održao kao cilj studiji prema čemu je rađena statistička kalkulacija. Očekivana je znači da ta apsolutna razlika bude 2,6%, a da DFS, trogodišnji DFS u kontrolnoj grani bude oko 88% na osnovu cilj studije. Kad su izašli rezultati u 2017. godini, vidimo da je bez sumnje Affinity studija ispunila svoj primarni cilj, za 19% je bio niži rizik od IDFS događaja u grupi koja je primila bulovnu blokadu, u odnosu na onu koja je primala samo preceptin. Ono što je najznačajnije jeste da je sa godinama, sa dužim vremenom praćena taj efekt sve izraženiji. Također bili su ispunjeni sekundarni ciljevi IDFS prema te definiciji DFS, rezultati za ukupno preživljavanje još uvek nisu gotovi, zato što je period kraćenja kratak, ali ono što je najznačajnije jeste subanaliza u ovoj Affinity studiji. A to je da su pacijentkinje sa povećanim rizikom od relapsa, to je grupa nodus pozitivnih pacijentkinja ili pacijentkinja sa hormon receptor negativnom bolešću imala najizraženiji efekt ove terapije. Znači, u prvogodišnjem nivou je apsolutna razlika kod nodus pozitivnih jeste 3,2%, odnosno 23% niži rizik od relapsa, dok kod hormon receptor negativne grupe to je 2,3%. Vidjet ćemo posle da li je to dovoljno da pričamo da je ta terapija danas standardna za grupu pacijentkinja. Međutim, to je očekivano da se prvo benefit pokaže kod one grupe pacijenata koja ranije relapsira, kao što su hormon receptor negativni pacijenti, što ne znači da se taj benefit nećemo vidjeti u grupi hormon receptor pozitivnih pacijentinja, jer kao što vidite, krive se razdvajaju oko 18. meseca u grupi hormon receptor negativnih pacijentinja, kod ove druge grupe je to nešto kasnije, ali verovatno sa dužim periodom će to razdvajanje kriva biti još veće. Ovdje na ovom spotu vidimo da je bez sumnje IDFS benefit homogen u odnosu na različite subpopulacije pacijenta, osim za grupu pacijenta sa nodus negativnom bolešću, znači sa niskim rizikom za relaks. Ovaj parametar u kome mi u zadnje vreme moramo mnogo da govorimo, to je koliko bi pacijenata trebali tretirati da bi jedan pacijent imao benefit od terapijskog postupka u odnosu na drugi. Ono što je najznačajnije, ako vidite da se između 3. i 4. godine taj broj je duplo manji. Znači, bilo je 111 nakon 3 godine, nakon 4 godine taj broj je već 58, u grupi sa nodus pozitivnom bolešću već 31. Inače, što se tiče analize bezbednosti, rezultati su konzistentni sa prethodnim studijama. Jedina razlika što se tiče toksičnosti gradusa 3 jeste bila dijareja gradusa 3, koja je bila izraženija u grupi sa pertuzumabom, ali samo za vreme primjene hemioterapije, nakon toga ne, i da je bila jako niska incidenca kardiološke toksičnosti u ove hrane, manja od 1%. Kvalitet života ostao konzistentan mnogo vremena, ovaj pad na početku je pad za vreme primjene hemioterapije. Tako da ovo slajd smo već danas vidjeli, to je zaista najznačajniji slajd. Koliki je benefit zapravo Affinity studije, da li je on u rangu sa onim koji je primećen ranije kod terapije koje su menjale kliničku praksu, pa tako kad su kliničku praksu uvodila sekvencija antriciklina i taksana, hazard ratio vidite bio 0,8, isto kao Affinity studije, apsolutna razlika je bila 3%. Kada su se uvodili inhibitori aromataze, opet hazard ratio 0,8, apsolutna razlika 3%. Kod pacijenata sa visokim rizikom za relaks, mi u ovoj studiji već imamo tu apsolutnu razliku od 3%, imamo hazard ratio od 0,8. Znači, bez sumnje doneta na standard za grupu pacijentkinja, a sa dužim vremenom verovatno ćemo vidjeti i u drugim podgrupama. Pa šta kažu vodiči? Pa vodiči upravo to kažu NCCN i ESMO, da kod nodus pozitivnih bolesnica, bez obzira na hormon receptorski status, 18 ciklusa dualne blokade prežete sa kecičinom je standard, bilo da ona zakačka neadekvatno ili adekvatno. Tako da možemo da zaključimo da je Affinity studija bez sumnje ispunila svoj primarni cilj, ili su pacijenti sa visokim rizikom za relaks, nodus pozitivni sa hormon receptor negativnom statusom imaju veću korist u odnosu na druge subpopulacije pacijenata, odnosno čak za 25% niži rizik od relaksa, tako da je dualna blokada prema svim vodičima danas standard adjuvantne terapije kod pacijenata sa visokim rizikom za relaks. Hvala vam.
drage kolege i koleginice, dupla anti-seta blokada ipak po meni nije stano sa sve treba pozitivne karcinome toga. Mi svi znamo da su rezultati neodmatnih studija neosveri neoto pokazali dotkupiranje odgovora primjenom dualne blokade. Ali implementacija adjuvatnih režima, alkohol i affinity materijala predstavlja značajno veći izgled. Odnosno na 2017. sada 2019. godine, u poslednje 2 godine, pojavili su teorije su rezultati liječnih materijala koji imaju jasan utjecaj na kliničku praksu. Jedna pozitivne koristi, s jedne strane imamo mogućnost da ovo nestalo terapije, odnosno primjenu predozumaba i terapiniva, koji su značajno doprineli prolongirani invaziju fizičkih survival pacijentina sa visokim rizikom za relapse. S druge strane, imamo mogućnosti deeskalativne terapije, odnosno prethodnog izostavljanja antaciklina kod manipulora modus negativnih i pozitivnih. Vidimo da dualna blokada bilo da se primenjuje upfront, kada smo receptivni u operativnih materijala ili u sekvencije negativnih godinu dana receptina u okviru ekstremnih materijala, jesu pozitivne studije i jesu delotvorne strategije lečenja. Ali pogledamo krivema u polje, vidimo da su amplituda i amplituda tog efekta mala, krive se ne razvajaju kako mnogo. Posebno svetlo činjenice da male tumore, T2 pozitivne, manje 2 cm na odnos negativne, možemo sasvim bezbedno lečiti samo taksolom i hecipinom, bezbedno izostaviti čak i antacikline i pretrazumano. A sve to na osnovu studije koja je nedavno updatovana, nakon 7 godina praćena simulacija afektne studije, gde su praćene pacijentine sa malim tumorima, modus negativne, gde vidimo da invazijski free survival u intentno 3 populaciji 93%. Hormon receptor pozitivni, čak 95% nakon 7 godina praćena. A nešto veće od prednost moramo imati u pacijentima sa hormon receptor negativnim statusom, s obzirom na ovaj interval niži od 64%. Svi znamo da je primitivni trial internacionalno vlastno krizu trebalo da dokažemo čak skoro 5000 pacijentinja dokinost betazimaba, nanokarcinomu, pozitivnim dojkenom, pozitivnim plastikno, te spinjenu betazimabom, pre svega smislu prolongiranja invazivnih sistema survival. Pa moramo priznati da, evo je pozitivno studij i vidimo da je redukcija rizika za relaks 19% u populaciji pacijentinja. Vidimo da je najveći doprinos betazimog postupka u mnogo pozitivnih pacijentinja da je jedino ispoljena klinička slika redukcija rizika za relaks 23%. Ali ne, nemamo statističko značajnost modus negativnih postupka. Nemamo hormon receptor pozitivnog, niti hormon receptor negativnog postupka. Benefit u pogledu trajanja prirodnog i preživljavanja prilikom dodavanja betazimaba da se zvan u okviru aktivnosti materijala ukompromitirani. Sveukupno, absolutni benefit u odnos pozitivnih bolesti je 1,8%, ali u odnos negativno je samo do 0,9%, i negde mislim da se ipak oduzima i recepti treba pre svega razmotriti u velikih tumora u odnosu pozitivnih hormon receptor negativnih. I da, sve one pacijentine koje možemo lečiti u okviru APD materijala, koji su mali tumori, koji su oni s negativnim, koji smo pozitivni i steroide receptor pozitivni, ne treba razmišljati o blokadi. Naravno, koji koncept neodmatne terapije, svi znamo da pacijentine koje uzrojaju visokog rizika treba da primjeni neodmatne terapije, u slučaju da ne postoji patološka kompletna spolnost, u slučaju postoje nevezove bolesti, kirurgije, nastavljaju naravno da nam lečuju u statističkim projektom ili kepičkim ide jedan špecifičan. A šta u priliku se postavlja patološki kompletni? Šta radi? Da li imam jasne referencije i da li je bezbedno nesvršni relevantno rekord? U tom stage-o, guidelines i nakon sa ovim 2015. znači nemačkim pričima, naravno pacijentine sa inicijalno visokim rizikom za relaks koji su lečeni neodmatnom terapijom, čak i zaslužuju postavljanje patološkog kompletnog odgovora treba nastaviti lečiti umornu antiblokadu. Ali kada se inicijalno bili niže rizika za relaks, možda bi moglo biti sigurno u slučaju postizanja patološkog kompletnog odgovora na dualnu blokadu nastaviti čak i samo za malo i 15 meseci. Šta kaže centralno preporuka 2020? Svi pacijentine sa niskim rizikom
pozitivne, manje govorimo od 2 šećerica, ovo s negativno. Treba da primamo masnu terapiju antivirutije, ukoliko su stavili receptor pozitivne izopštene antivirutije, bezbrižno strategija, ako su stavili receptor negativne, se bezbrižno antivirutije, particela, a pomoći da se znamo. A sve ove drugi pacijenti koji su umere i visoko rizika, bilo da su T3 N0, bilo da su MT, bilo koji te status N0 su pozitivne, treba ličiti neopatnu terapiju, bilo da je to sekvenca taciklini, sumaba ili neanticiklička terapija, sad to pokazam, u slučaju nepostižene patološkog kompletnog odgovora, ali Ivana Cicajla, u slučaju postizanja patološkog kompletnog odgovora, nastaviti isto i da, studija Pinti jesu dobro, primjeri cilj priznaje. Ali imajući vidu da su testiranja bila ogromna, velika, i prezentovni publikovani rezultati eskalacione terapije, advancene terapije, dualnog programa su zapravo razočaravajući. Vidimo od razloga leži u činjenici da vidimo da je receptiv izuzetno, i on čak i mogu pozitivnih bolesti. Vidimo da će se godišnji rizik cis-3 para preko 50%. I da, zato je teško dokazati doprinos pembrolizumaba kad imaju uključivom jedan odličan lek. Do danas nismo bili izvršnim identifikovanjem bilo kakvih biomarkera koji se ukazuju na predikciju ovih pacijenti će imati najveći stepen odgovora na pembrolizumab, a s druge strane jesu identifikovani kliničko-patološki faktori koji mogu da nam omoguće jasne smjernice i konsultaciju pacijenta u smislu koji pacijentima možemo dati neeskalacione terapije. Izostaviti ne samo pembrolizumab, nego i na taciklini. U skladu sa APP studijom koju sam je spomenuo. I moram da naglasim za sve pacijente, ne samo sa visokom, nego i sa umerenim, nakon identifikovanja obeležne tumora biopsijom, treba ne da na počnu lečenje hirurgijom, nego obavezno neopatnu terapiju, a onda u zavisnosti od odgovora nastavljamo određenim pitanjima lečenja ili jedan ili bolno sa katom, neopatni pristup je taj koji nudi najveći mogućnosti u smislu i cilju krojenja teorije dalje tretmana. I nudi nam vrlo jasne odgovore koliko je puno setne i nije naučena terapija. I da, jako je afinitet studija pozitivna, smutni benefit je malo. I kada se sve to stavlja u odnosu na financijsku toksičnost, što mi se širimo u Srbiji pozitivno, mislim da dimana blokada nikako nije indikovana sa čistom cijenom. Pitamo publiku šta misli, hoćete li da glasate za? Jel možemo? Znači, ko misli da je duodenalna blokada u adjuvantnom pristupu HIV-pozitivnih visokorizičnih karcinoma dojke indikovana? Ruke gore. Za visokorizične krivice to je puno. Ko misli da nije? Mora biti Marijana iz moje kuće, ja se slažem. Mora se pronaći. Da možemo ti kako dalje? Aha, Možda mogu ovako. pa može. Nema potreba apsolutno da dola blokada nije sve. Smislu da najveće treba napraviti neki područje restrikcije. Zato možemo dostaviti da opet sve redno grana da bi se to objasnila, sve neodlažno terapiju, što ovo garanta da sada nisu urodničku šmanu terapiju nećemo nimati. Jer zaista je mogu pozitivni svi ići na neodlažnu terapiju, ono stavljaju će biti mlađa. Tako da, zaista ono se rekao na predavanje koji će biti predavanje koji je mlađa ili što moja terapija. Ne znam da dobro stavirani, pa ima visoki broj. Ne mislim pritom da svaki mogu pozitivni pacijent treba ako je to definišno pozitivni, ipak na nje, da kažem, klinika žita, da treba klinika. Isto pogledamo vezano što je ovoga i za sličan sebe. Isto možemo da primjerimo za bolnu blokadu i možemo da se ne blokadu. Znači, zašto je to sve onaj interes? Isto financijske prirode, da se investira upravo na pacijente koji imaju dobar ekonomički odgovor, koji imaju klinika duševnih psihe, koji ne zastavljaju možda, onda čak i monoterapija moramo da se pravi na svijetu, nego zapravo i živote, da neko je apsolutno korist da više zaista malo. Sada kada se neko sve da se nekada dobro zajedno inhibitore zato što i oni imaju neki koristiti posto jesna, da inhibitore su moglosti, pa i tu. Znači, koristiti taj financijski imate morao biti u opciji, ali mislim isto tako da treba će biti stimulaciju pacijenta